लकडाउन कारण नेपाया मनोरञ्जन ख्या बजार ठप्प जुया चङ्गली आतकन चलायमान जुइ मफ्नी आपला खस नेपाली भाया सकिपा हल रिलिज याद तयार जुइ ठुङ्को जुसान कोभिड या कहर व बजाले लाना चङ्गली चया कारण सुन निर्देशक निर्माता देश थगु सकिपा हल प्रदर्शन यात आट या फय चङ्गु अवस्था मरुनी फय झोले सकिपा ख्या व हल चलायमान यागु तातुना नेपाल भाषा कथानक सकिपा आस्पति नाया सकिपा या सुंगु सो प्रिमियर जुगुदु पंगु शनिबार एआईसीटीसी सेन्टर हले सुंगु सो हाउसफुल सहित ठुगु सकिपाया विशेष सो केनिजा जुगु ख सुरेन्द्र तुलादर निर्देशित ठुगु सकिपाया निर्माता बुलाल महर्जम ज्यादी नेपाल भाषा कलात्मक सकिपार गाजिम सन्देश नौदु थो लकडाउन इले जिम जाने सुटिङ याना थुप्याखमा जाने छिस सार्वजनिक थौनो निसे यानौदु थौनो निसे नियमित रूपमा जिम जाने तो इले बिले ठाठा छ किनिजि थौ जाने 8 बजे 11 बजे ओ 2 बजे न सोंगु सो जुजौंदु जिमी एकदमै उत्साहित जुजौंदु अले सोंगु सो न टिकट चाहिँ एकदमै फुल दिनुको एकजना उत्साहित रूपमा चाहिँ सोंगु टिकट न्यान मिल एजा वे कपि एकैको सुभादु खासै चाहिँ अनि नोमो या जो ठो नोपला या उली चाहिँ मसु दुला कलात्मक सके बारे चाहिँ सुरेन्जी नाटक जो दुला आइएम फिल्म्स चाहिँ आइएम चाहिँ जो छ कलाकार पास दिन आप फिल्म शूटिंग या दौरान या तस्कन है पुला पिकनिक बनाउथे जुला कलाकार पास पिनो चाहिँ मेहनत खाना चाहिँ तस्कन लेता वेकअप नि ठुली मेहनत याना दिलगे तो फिल्म पो अंगिता चाहिँ वेकअप नो मेहनत बिना चाहिँ जुइ मुख्ने जो गाजी सबले ठुगो सकिपा सुरज व्यञ्जनकार कृष्ण श्रेष्ठ सुरज नापित रोजिना सुवाल लगायत मुख्य भूमिका सोफै आजको ब्याख नेपाल भाषाको छ कलात्मक सकिपा थौ रिलिज युडिको दिन ख निश्चित रूपमा छम कलाकारी नाटा रिलिज यु दिने कलाकार बिन्दा चाहिँ छ उत्साह युडी छ लैता युडी खना जुया जुला त्यसमा लैता जुन्दो तर गु लैता युडी मेन कारण चाहिँ नेपाल भाषा सकिपा खेले सोकमी भानु मेज बिन्छ दाजुके बिन्छ नेवा नुगो कोसाका गुड हंगयुटी चाहिँ सोको सपोर्ट जुदु ओके लागि नेपाल भाषा सकिपा खेवा छ गर्व महसुस जु त्यसका लैता विषय जु ओके थौ व उत्साहित जुया चाहिँ थन थौकने यो समसामयिक विषयवस्तु त कया छौ सम्पत्ति तरौँ चीज मको परिवार त्यसका तरौँ सम्पत्ति ख तैवरी छौ सन्देशमूलक चाहिँ कलात्मक सकिपा खतो नक्ले नाभाला जिता 10 खुसी लय जुया छ फर्स्ट मुभी ल्यामाल तस्कै नै पिसे चना शूटिङ इले न दक्षिण सपोर्ट यान दिला दाइपिन्छ सुरेन्द्र दाइ पासपिन दको हेल्पफुल दु सपोर्टिभ दु जित के छौ नुगु रोल केना छ दु प्लेन्यो अले सत्य घटना जुयाचौपट्टि न खठो न्याठाना जुयाचौपट्टि चीज न खठुके दकैस त ठौखने उक्स्याबि ठुक्स्याबि ढ्या चाहिँ हरेक चीज चाहिँ मन्दिर ठकिना छ टाइमले चाहिँ ठेउ छौ रोले चाहिँ जि याद त एकदम खुसी लगे ल सुरेन्द्र दाइ न चाहिँ जिता ठे अवसर बुझ्या चाहिँ जे सुरेन्द्र दाइ त यको सुबा ब्याज न अनुभव कनमा लगाता छ ठुके अनुभव चाहिँ सिगै हेपिसौका छौ चीज चाहिँ झिमी ज्ञाना चाहिँ वो टाइम कोभिड-19 ना चाहिँ एकदम ज्ञाना छे नाच्नु टाइममा चाहिँ छकलमा चाहिँ झि कोभिड-19 ज्याजो टाइममा झिसा चाहिँ ठो सुटिङ यानले चाहिँ छौ चीज चाहिँ एकदम डर ज्याजो मनोटिन चाहिँ पिछला छे नाच्नु टाइममा चाहिँ जिपिन्छ चाहिँ ठेउ झिर्नेवा खेले चाहिँ झिसा ठेयामा नेरिया चाहिँ फिल्म चाहिँ झिसा रिस्क के आए छौ यानो यहाँ बिस्न छ न ओके परिणाम न ठाउँ झिसा मुभी सबैले न एकदमै यहाँ बिस्न दक्कैसी अडियन्स पिनु न खन्यनु अनुसार चाहिँ त्यसकै बाल फिल्म बने जुटगा चाहिँ भल सकेया छ यो कोलिपा चाहिँ छौ नि मुभी रिलिज ल थना चाहिँ दर्शक बिना चाहिँ ड्यु ख दगले नापा चाहिँ के एकदम जिता चाहिँ लेता यो कोलिपा चाहिँ थछौ नि मुभी चाहिँ रिलिज ल एक्सपिरियन्स त्यहाँ मावले चाहिँ जिता चाहिँ ठो फिल्म हेटुबले चाहिँ एकदम नै पछि छ न छौ चाहिँ शूटिङ के छुना प्रेसर नम्बरहरू एकदम अन द स्पॉट चाहिँ एकदम अन रेडी जुया छ नि इले ठ्याक्कै टाइममा सटाडी ठ्याक्कै टाइममा छिटिन अनि शूटिङ हैन चाहिँ ल्याउने जुया चाहिँ वो टाइम नै एकदम म्यानेज जु जस एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम रमाइलो जु सुरेन्द्र दाइ बुलाल दाइ अनि अमर दाइ दु जी क्यामेराम्यान एकदम कोअर्डिनेट फोकस सक्छ एकदमै बाला कलाकार पनि एजिया चाहिँ नेफि चाहिँ दाइमा लकडाउन ने छोले छायकन यागु ठुगु सकिपा कलात्मक सकिपा जुगु थैगु निर्माण पक्ष या दाबिदु दक्ले नाबाजी धामल या लासा जो दक्ले नाबांगो खुशी खाथवा
जे चाहिँ फिल्म जो आतक जे छायाङ्कन सम्पादन मैले अंगो खुसी खाथो एजाजी तस्मा लेट आइसौदु खटे मेमेगु भ्याया संकिपा चलायमान ज्या मचंगु अवस्था नेपाल भाषा संकिपा निर्माण लिसे प्रदर्शन वगु थैगु चोचा बहजुगु थका संकिपा समीक्षक कलाकार लिसे दर्शक तेगु थाबुदु जे पासके ठेसे ठोपाका चौदु दै विषयले खलना ले सुरेन्द्र चाहिँ जु दै डेक गाबिया जुगु फुटो चाहिँ संकिपा देखिउ चाहिँ ज्याजु ज्या चाहिँ पास सुरेन्द्र ट्राटर हो पास सुरेश सकिजु जो पाके चाहिँ ज्या खो ज्या त्यसको जिबे लेटा एक्सपेक्टेसन भयो चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन मनु खमले चाहिँ नि थोडा रस खमले चाहिँ नि एक्सपेक्टेसनला बायलाई जिन सतयो एक्सपेक्टेसन जिन सोशल मेसेज बितेन चाहिँ नि मनु त्यसो भटिचा थुका काइ दियो चाहिँ नि एक्सपेक्ट या ओइ कपिनो प्रमोसन बेले तस्कै भाला चाहिने छ ठाउँ यो ऑडियन्स लेभल न दर्शक लेभल न भाला चाहिने छ जे भलसको छैन ठोन ओस यहाँ अब्बल जी नाना आशकुटी हामीले टिपिकल जे नेवा शब्द क नेवा भाषा त नेवा शब्द क तो फिल्म यो रेस्पोन्स गे वे वा मनु त बुल त स्लो मोइ रे विषय वस्तु जुल वे कथा चाहिँ आठके ठाउँ उत्साह एकदम यको खन्डु आठो ठाउँ यो आशकुटी फिल्म प्रिमियर जी ढुङ्गा चाहिँ मेमेको दिना चंगु प्याखन्त न याकना रिलीज भी रही बिरी चाहिँ नि रिलीज तर्खरे प्रोड्युसर कि उनी रह्यो विषयले चाहिँ विश्वस्त ढुङ्गा लकडाउन टाइम हैन वेक अप इन्सान चाहिँ नि छौ लिमिटेड रिसोर्स प्याख देगा दिल छौ टाइम यु चाहिँ सदुपयोग ज्ञान दिल उके लागि चाहिँ पिन्चु नाटो निर्देशक सुरेन्द्र कुमार यहाँ तस्को विषय वस्तु भिन्न टिम थियो भिन्न कलाकार